Malam mangken panjenengan abang kipole sarengan keluarga besar putra famili sebanjir. Malam mangken depak dek kakar jena Bapak Dani jugan Ibu Dani tor jugan Pak Naila jugan Ibu Naila sederi lopobong nggih perak pangarep pamoji kaula dek kapangantan Epojia malar manter dadi keluarga sesakina mawaddah warahmah. Iya nak satya mbok nanang tenang anak Dani jugan ilah mbok nan hati ariala dadi lake bini iki mbok jungke-jungan bingkok nik sakoni ebeng. Serkeseran mak obi pae jeung lajengan dauna mempon. Eka pikir nak bek nama Eka sakit tak kok tak pademu sapa letangke. Siang malam nak bek narya etangise. Pan, mak loyo pan. Mak kaso pan. Ning Kalisari kek. Kedi coplak raman. Bapak Dani jugan Ibu Dani karjana malam mangken mak pon elakone kelar madeteng putra famili. Anak Dani wak gila pon lastare sengak sengkok mator ada kabek nana anak Dani jugan ilah mayu bek najo atau karan alake abe sabobok namun atau karena lembah tera rumah tangga tanto coba rasana oreng kanis rewak reng sapo natro odi sampurnana tanto narya bode carana mayu bek napa tepak song kempetena dek ka oreng sapo kalaban malam nak Dani kok narya tangise takok tak pada kalaban pola
polongatan tona banyak jelengane kun ong kunama burung apolong tila apolong ya beseki mak cek seneng anak dani laban ila mak cek seneng mon kasampang mak karo masake dani le tuan dokter capelan pote kana mon tak kembang teti orang lake mon tak penter panyarena peseko panyarena aduh, alhamdulillah. Engke malam mangken nekak putra famili sebanjir engke amik bode kasalaan nyoon sapora tak langkong ngasabep nafsakoni ebong lakuna apa oh angin ya Kerajaan Banyuwangi Reno bengi sing tau sepi hanya membiar ya lanang wadon kang ngetani ngilangake suasana coplak apa gigi ngoria lah coplak cekun keluar harap mau tak gerajakan Arya depak deka Kalisari Taman Sari Kalisari bunyi Taman Sari bodoh Kalisari Kalisari Arya depak ka dusun SCB dusun SCB apa SCB secangan borok mon ya alhamdulillah Arya depak dek kakarjena Pak Dani Pak Gani cuken Ibu Dani Ibu Gani pisanna dari Lopobeng Bapak Naila juken Ibu Naila Laila Naila semanis alhamdulillah mayuk bekna pangarep tor kamoci asabab apa mon tak bekna si abrik bebulanan si bagus sapa boleh iya asabab apa kun satia mon asabab laguna tak kira mama lah boleh karena laguna pindah ke daerah ya, tambang emas bekna ban sebini ban Laila ilah ban ilah di atokaran sabab meneng atokaran dia nak cak naring kona jauh rajekena sabab apa ring sepona bekna bolong aja nak ngomentani bekna mak bekna apa maksud jeng kok ora neges sih ngak roa benih neges sih jadi ya lah pokok pada intina anak Dani cukan ilah yo mayu epocio malar manter tetia keluarga sesakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Mana totop kan mulai orang dia. Iya kan? Alhamdulillah Arya Putra Family apangki boleh enak. Iya kan? Laguna meluncur ke daerah tambang emas. Tambang emas. Dari tambang emas agelidik boleh dek borok. Kabung kona Bapak Yuyun. Iya matuana Ivan. Apa anak? Matuana Ivan. Ivan siapa mon?
Pan pakendongan wah. Mbok nabi nia lapan. Mbok Pak Yuyun matuan Ipan. La ilaha illallah. Saking engko tanggal petok jur ya. Iya. Tepak kakarjana Pak Yuyun engko request, Geng. Hah? Request jet lah. Apa request? Pokok bekto temangan Ipan sing ora gendeng kok. Wah, iya koman tanah anu dia. Dina cebini nemang. Dia nu aku maling. Ada Ibu Yudi. Boh, Ibu Yudi. Kok cek baseng-seng akeh. Mbok nada emak ah. Nah, iya. Alhamdulillah. Jo ngajar ya mon oleh Domingo sapon nelpon saya nggak tak dateng mbok nak kaserian jong. Dilo ongko pakun sapolo ebo. Jadi kok orang saya ibu lek. Berema? Sangang ibu di kok. Ya. Orang lupa lah ibu lek. Alhamdulillah mon ayo area Ibu Yudi ya kan. Iya. Joria esto dek Kaputra family. Iya. Tor juga tak ketinggalan salam kerong kia. Siapa? Pak Gos. Pak, ini kok orang saya ibu. Memang aku lah. Apa? Hah? Apa? Tahu. Boh, beremana wakna? Area bode Pak Gos ya dia. Iya, bagus. Alhamdulillah. Iya, tapi engkau pangarep tor pamuji lek. Berema? Salam mangkok segrup Putra Family Sebenjir. Iya. Tangkan camu moga paringan abor selamat. Wiyongku. Amin. Iya. Wiyongku kakak beni perak nak kanak grup Putra Family. Terutama dek ka masyarakat Kalisari khususan nang secangan boro. Kok tangkan databraan bilo nepuning sing bagus. Siapa? Wah, Saiful. Saiful. Hah? Bon colon pakun bocang ngono. Ya, Ada ngalembro kopi lekaden, mon. aruala. Wah, yo ruas sing ngete hitung tangka butol tak milo diajak. Ya. Ih, nang enum Iya, ayo bocina nomor situng mantir salamet dah. Iya kan mantir borose. Iya. Asabab apa? Satya raco-kaco hati ya. Iya banyak seviral Banyak seviral, Satya seviral pocong. Pocong. Pocong begal rampok. Iya kan? Iya. Joria. Puh, Saking apa mon? Iya, mon nengkok pribadi karena apa? Mon umum mah orang dia rampok Satya tak pada beng rampok lambok. siap. Tak ring mon rampok lambok kah pakak saca lorot. Iya. Pedang. Lating. Lading. Iya. Mon Satya lain. Ngibe sajam. Apa mak sajam kok? Sanpi. Apa? Senjata api mon, pistol boleh kana. Rampok sati ya ibu. Mangkana. Mangkana orang Satya geton banyak setako. Asabab apa? Rampok otabo begal hati. Areng ngangkui pistol. Jok kok tako. Masyarakat Indonesia jok kok tako. Jok macem-macem. Ongku namun pistol, nang terangan boy, kalaka ketongket maranika. Ya si apokal mon. Jok apokal. Mbok natong ke jarak sameter tak duga. Mendonga werema keng mon pistol mon. 2 meter nyapok. Sih tak kira nyapok ria selikna. Satya bandingan na tanang ngambek na berempat meter, 1,5 meter. Jeria paling enjek sabidak. Iya. Dong pendong nga. Pas mau kolang kok kan tak duga. Keng mon pistol rang terangan boy. Dari bungkon apa go si yacit kacolok na bok na ngaltok gigi na bok na mon. Percaya aja lang ko. Jok kok tako. Tak Lah. kira menang katongket. Lah bakun pistol. Tak bisa, amenangan tongket. Tak bisa mon. Tak bisa. Bukti akina. Iya marah. Umpama. Iya. Umpama. Engkok rampok. Bok na rampok. Bok na tuan rumah. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Pas kala aka pistol tongket. Kan pas cuma Hari mak apokal. Si apokal. tak kira menang katongket. Arya dilale aku Kang, cetok. Iya kan? Iya. Itu doki ka gunung letuk. Manuk geger, apa boleh ka bibir rebok nah kan sajan beren. Nah, Engkau muni aku pak na dong. Sih pak pas kena ka bibir mana? iya. Iya lopongku.
Tak kira menang tongket ya. Lah Pakun karya. Reng bisa Pakun tongket, ada boleh. Tak bisa. Umpama engkau rampok buat tuan rumah. Iya, kan? lah. Bukti akina Pakun kalah rampok. Iya. Mbok, maksudnya mang anak jengkak. Romo tadi sengkakna. Oh iya, masuk akal. Roma rampok. Iya. Jam gol 1:30 malam. Tak sampai ke jam. Oke. Orang bisa aku tongket perak. Mayo. Iya. Saya nggak sekali agak pistol. Iya. Pistol dia bungo kang dia cepat mati. Siapa oi? Engkau rampok. Rampok? Heeh. Wah, masuk. Wah, siap. Mak penting. Mon orang bisa, apa boleh mas abolo jok rampok. Iya. Nyitek empot, tek iya cengkaran, mate. Pistol mon. Ada gunana. Mbok nama tak aku mbok nah. Tak bisa bakun kalaka tongkat. Mak ni mau coba ring pos sepo jalan. Iya. Mesti nego. Tong. Kaju tekan kene. Iya, cok bada olar, naman agar pas. Dia ada untuk pistol. Lu apa? Orop, Hah? orop. Maksudnya mana? Mbok nanti dirampok. Dia hendak lah. Sama ada deh. Iya tembak mata nang, udah lah tembak. Marah. Maksudnya mana? Maksudnya apa? Engkau kan, kocak buat nasi sepo, lapang halaman. Iya. Engkau mau merintis, Iya. iya kan? Jadi umpama engkau tertawa lagi, iya. Deki buat nanti lo mati, siapa jaga rumah engkau? Jadi engkau lah poci matena yuk nai. Beni epoci matena, asabab apa? Omor tak etemu. Ngabos yaki muana bokna, ada diibaratkan ari para compet talamon. Makanya wajib nak beri ilmu. Mungkin ano cekal Satya mayuk lah. Minta tolong dek ke rakyat, Ramon minta cekel yuk tolong. Aduh. Umpama lu rampok. Iya. Heeh. Engkau tuan rumah. Iya. Ya, ya. Ayo lah. Iya, minta gentes-gentes namanya. Ih, aku udah tok-tok-tokan. Siapa yang luar labong lu? Rampok. Rampok. Malah. Wah, masuk jong mau gabung kena handok re jong. Iya. Beremah bok nomo. Apa yang mau rumah? Bok masuk pas njok boni songkok naik bangun top. Nah, jadi ya. Mun akalaning kek mana jadi ya. Maling tak bon sorbon masuk. Jadi masuk ah. Iya. Songkok hulu kada. Ke panjengan. Ke pancengan. Heeh. Mun songkok tak ada ganggu. Berarti tak ada orang. Berarti orang ngatedung. Oh. Nah, mun songkok mun beda ganggu berarti orang nggak beda. Oh. Ba ambu galu. Ba naria maleng. Bo iya. Ba iya masuk pas. Kok gila langsung masuk? Secentara nak cek. Ya lah masuk. Ya. Burung ibu tegar apa? Siapa luar labang lo? Rampok. Rampok. Ah, masuk pun saja pun aja. Ya. Tiu 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 tiu. Tadi mana buat? Nyapang budi. Nyimpang ada. Ya mun maling nyapang ada teguna maling mati kakapi. Bo, lah nyimpang disa. Ya. Mari nyimpang disa. Deki ebrina rokok surya wingko. Nyimpang disa. Ya. Suruh nyimpang ada, nyimpang budi tembok ya. Siapa lo lapok, Rampok. Lapok. Ya. Masuk pun saja, dong. Ya.
Tiu, 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 tiu. Ini malebot. Ah, ku bang ada gelu. Bah, cek aku bang triplek. Apaan? Bo, mimpang ada. Pak pun aku bang triplek bo nah kan budul dia. Mun rampok sih lebet dia ada. Bocak lebot nak mayu lebot ada di sa. Ya, marah Pak Jijib. Lebot ada. Ya. Siapa lu lah bang, weh? Rampok. Mati udah ada. Dia dia. Bodoh, cerak kamatanan. Tiu, tiu, tiu. Mana di malebot? Mbak, engkau masuk ah. Iya. Lah bang kita buka. Ah. Minum kopi sekejap gelu. Bocah tak minum kopi. Lepui. Aduh. Bok nantara kacitak kejak nangko. Buat yang kau di sana apa nampak pentung dia tak? Ambu gelu. Maaf engkau salah sasaran. Salah sasaran belum mah. Ada engkau meraktika ke Ramon dadi rampok. Jadi akan viral lu kan. Udah Iya. rampok si senjata tajam. Saya potong. Cak na Ramon. Alat kasan ng hidung pentong. Tak nangkong pistol. Mbok na malesa. Hah? Engkau pentong kurang Ramon. Lah tahu salah ada rampokan lah. Nangan dulu. Iya, mayu. Aduh. Beles. Iya, malas Hah? dendam kok. Beles. Iya. Mbok na jaga labang Lisa. Budi, mbok jaga labang Nyada. Iya. On! Setiap praktek ini boleh. Iya. Hah? Iya kan? Iya. Monaria tak pokok, Jok. Iya. Monaria pokok, Monaria. Bukan lo. Apa? Bang aku ruah. Lah, Monar wasako nih, Monaria pentung sakalian nunggu aja tuh narajo. Lah rampok pakon. Nyimpang ada. Cak nabok namun saja nyimpang abudi. Nyimpang adi mau na jong. Hah? Besar menjadi. Aja gede sak. Siapa lu labung, hei? Rampok. Rampok masuk pun saja na jong. Lecur boleh. Tiu, tiu, tiu. Tiu. Tiu, tiu. Tui, tui, tiu. Bok, lebat yereng dulu ya ke cendela wa. Ya besok orang ngagok-ngagok. Nyirang kok. Esoro nyimpang labong, nyimpang tanian ya. Aduh. Belum. Iya, hari siap-siap Lah. Lah penterong gua kalah kana. Soro nyimpang ada gelak dia, nyimpang budi. Soro nyimpang dia, nyimpang aku bang. Iya. Jadi ya saya mau cari anak buah anak buna bos. Tantangan boy ya. Apa? Mon kan ngakan cek sambil nyator. Nyong ka mata ya. Joria nyio. Salah burio sagun cek kakan. Nunuk ka mata-mata. Maksudnya? Coba tek-tek. Jabuk yu di dekik norok kami boleh mbian. Ya. Saben nenge pase circle ngel buru jak nang komi bedolar norok kami. Demak ale. Asalnya anak katok ya. Nenge pase ser norok kami buru. Bok na satia ngak rianu apa bok na kek. Mak buru etang ale kek. Yang kok kan ajual bakso di Narisa. Sama luar labung Ada cium. Tiu, tiu, tiu. Ya, ada ambulan mare. Ada. Mare lagi lah.
Aduh, ini ada seorang wanita. Pakai rok mini, Mon. Bukan ini, jos. Aduh. Arya, bener jak anak-anak serian. Berem macak nah. Oh yes. Iya. Boleh tahu siapa namanya, Dek? Nama saya Arnarni, Mas. Arnani. Arnani, Mas. Kenalkan, Dek. Siapa Bana? Arnadi. Arnani. Bana Cak. Arnanto. Bana siapa? Argo. Argo. Apa Argo? Iya pamongan telat. Nyari semapan, Ra. Gua apa muntah ke Arni. Iya. Lek. Toren aja ar. Nyaman tiga siapa nyaman, Lek? Sangko nongkok ning Yulantini, Kak. Yuliantini siapa, Lek? Hah? Yuliantini siapa? Yulantini, trang tang tang, tring ting ting. Ma akal pokalnya mana? Hei, Lain dia. Arya paling ngepak na tukang hadro. Iya. Siapa nyaman, Lek? Nyaman kau lah. Neng Yuliantini, terang, tring ting, tut. Iya. Ada lagi, Lek. Siapa Bana Boh, Cak? bule Raden Mas Handoko, Putra Ramon, tok tong, entak. Bana? Kenal lagi, Rek. Siapa? Bula Rofi si Malakutuk. Tato, tak gentuk. Mbu. Ya? Kena laki rek. Siapa? Kau lo Ramon. Jebret kena kontak. Kena kontak. Tak. Tidak kau. Hei, nyari semapan. Entok entak, tak, riak. Dor, enjak marah riak. Domak. Nah. Nyari lain. Nyari si mapan ranyama. Mon. Kayak itu. Iya lo. Apa? Tiga. Bujang. Hah? Bujang. Dia tak kenal kabakku sih. Kenal ka Pakus? Pakus? Heeh. Pakus di mana? Arwah Pakus jeragen apa juragan boko, si andi jejuluk, si kumis tipis. Oh, Ani koi dia Ih, banyak bona kau sepeda. mana? Adina. Heeh. Tak tahu tiga, tak kenal. Oh, tak kenal engkau, Cak. Hah? Lambo bon tang Kenal wako. apa? Bang Kimon kenal empun jok kenal enggak guru lek. Apa? Usai dia. Hari apa rasanya nyoma bagus? Ane komon bapak Agus. Ya. Mon, au bo hadi mon. Belum, Mang. Au bo. Paling ngangkui pomet paling. Siap. Wah, obu nagilap. Wah, bani pomik je ya. Enten bian ganteng dia. Ganteng bian. Masalah mon. Mon sebila mon songot ta celeng satia alasan nyerosok ya mon. Ya, kalau bener ya. Alhamdulillah Arya. Arya ba anu mon. Room Hajar Aswad. Pak Dani. Siap. Mon Pak Dani Room Hajar Aswad. Mon Pak Agus mon. Mon Pak Dani Room Maradenagi ya Room Hajar Aswad. Mon Pak Agus lain. Romboko. Patus. Nyanyi naga kak? Hah? Geriges. Cak nangkok gudang garam surya. Galang baru. Jadi ya si anyaran dia. Gerigi sana. Hah? Gerigis. Di mana? Di mana kang lo? Bisa roti. Wah. Sering kita bedi. Kepada Neng Badriatul demen Neng Badra. Bat. Bo, marah bo nak lakuan jo, Bat. Jak kiri jadi sake. Hah? Sake. Sakit apa? Ambeien. Aneh. Kan sorua tojuk set nyirset. Minta lagu na baca nak gerigis. Gerigis. Kare mane
Dam matang pinter ro kana. Pinter sali dam mau le. Kare manis kurang manis tambah kula eman bener malek kita ndak kabul lek pon etane ngegrigis lek tak ndak tiga Ora nang kok kabeh. apa nasi sapura mah ndak ndak tiga kabul lek Sangko nang kare yundang tuan rumah kok, Kak. Pak Dani Iya. undangan mana apa lek Hah? undangan mana apa Soro apa soro ala manja beni soro manja, Cak. Arya. soro masat boko Soro nari ular. Tapi Soro- reng kok ada musisi apaan, Kak? Mbok maksud Dika soro Pak Dani Iya, soro nari ular soro nari ular. saking tadi musisina Ada musisina. ular lah Olah ra bodoh, Kak. king tadi musisina Tada musisina. Mbok maksud Dika pas berapa mun tadi musisina udah Iya reng kok nyare, Kak. mau kira no boleh tadi musisi bae Bana, Ria. Oh ya pas lah. Mbok Engkau Mbok- penarina. Mbok bentuk gelu tadi apa Bana katepong. hah Nang katepong bana. Mbok mare kemare katipu ulun 7 tapi lah Katepong. hayang kok katipu Katepong. oh ya kendang gendang niko napa Ada nang nyedram ya. drum Nang nyedram. Mana? Ada nang setrom ya. Oh sip Sip. sip lah Gimon. sip Dil. engkau nego gendang Gendang. area drum Drum. Kok lagu apa? sitrum kan sip lah nyaman kan Iya. oh agaya Kok mau dia? agaya oke Dunia gaya. apa Biru lah jauh setrum. jak sutaji sak gua Iya sudah. anu wananku anu bimon soleng Hah? soleng Soleng. heeh Iya nyaman sore kok nyaman. ya Kak. Engkau minta tolong. Oh larang kok kibaki wa beda dalam. Tiba mon. Apa? Apa Nah. sabo? Nah. Kok lara? oh ya Oh lara raja, Kak. Engkau tako. ya lo mau tako mana dia ular tiga Bah, lah kareka juga surat tuan rumah engkau. dia Arya Yundang babak tuan rumah suruh nari ular. Iya. Ular rabodo. Iya bener kia membola namun. Masa ring bini nyona pete. Ya ruwa, Kak. Engkau minta tolong. Nih, Kalau aki beni ke lu. kenangan naring bini nyon pete. Atare kang ada undangan. Di bede di mau ular lek. Pada budi, Kak. Ular rabode budi namun. Masabi alabi. Kalah ular. Bisa di pete wa. Kok tak tahu jo. Lah, dia. Soto kabila. Ya. Ah. Jadi lah betul lah rajo. Tak kelar mon. Bisa. Nah, nyaman? Nih golar ale. Bok. Demak awak nah. Hari apa? Jadi ya soleng. Tenang kau tak punya kung. Ban, yang puta pudak kung ibo po bodo di sa. Kau orang nak ada aku mu petet ngeri. Ya, ban nih. Arya solenga India nggak Ria jadi pentol dot. Udah iya. Iya coba cek lo tek. Dudak emak awak nah. Tamunya. Mangkana apa-apa tarik kamu nong seniman. Saya tak tahu nopeng solenga India boleh kadan. Boleh yan batapaan. Arya apa segi? Besegi. Pakai kep. Bot nah. Apa segi? Iya. Coba. Kurang ajar ya. Colok namunyi.
Ada peninopetan macanan, Kak. Longkularis, longkularis. Drong. Ya to ready. Mereka reken sarunina na bintang timur wak na ya. Ben India. India mo. Iya, tidak siaraki akan lu. Iya Saraki. Ya, Yo Saraki. minta tolong kabar tidak Riki. Siti Badri. Yo. Panyaman mon, panyaman. Ini kira-kira ini sih kepada ada beda sih kalau Coba tengku menurut kami boleh di sini. hati-hati DMC kalau kelo. Epa seser jongkak kerlembung ya Allah dia. Baiklah hadirin, sudah kemudian ini sih kalau ini sih jadi beda. Apa? Mbak, nah, antar kepala kepala. Bok nada emak itu TMC bok nah. Baik para bapak dan juga ibu, tidak disangka Bapak Dani dan juga Ibu Dani mendatangkan seekor artis. Seorang artis yang datangnya dari kota di mana di kampung kota? Soke. Dari kota Busuki dan juga Bapak Dani dan juga Ibu Dani paring pangisto saraja ipun 100.000 rupiah pangisto anyar. Sadar ipun datang. Atare kasih TMC. Oma tahu ya. Siaran. Ya ngari yang mun MC. Jadi ngaji gue pengen. Para bapak selamat malam, selamat siang. Para bapak, para ibu yang berbahaya, bahagia. Ya tore panjenengan selebat dari baro, modal talaki mun bade 1000. Tetapi kau lena lema, make 1.500, 50.000. Ya tore pon, tak apa. Iya, ada talo. Kakak nyor tak apa-apa. Yo, tidak disangka Bapak Dani dan juga Ibu Dani mendatangkan seorang artis yang datangnya dari kota Besuki dan dia akan menari ular. Bagaimana musisi sudah siap? Kalau sudah siap, yuk musik. Tako, olahraga. Olahraga. Punta kok matare katari ular. Muntah tari ular, atarimbi. Mak di mak penari ular, penari serimpi. Jadi di mak ada penari mbi. Dek. Engkau penasaran? Mon penari mbi coba. Bermabat. Teroret. Bisa. Mbi. Penari ular. Mak atare katari ular mak bila buka pete nana mak loncaknya kalian. Takong kok. Tak kok jadi mak loncak. Ya. Oleh aja ngajeng kok ada surat tuan rumah. Pun patulos. Cok, todus. Nyaman nari nak buru. Iya. Musik. Tari ular lah mak ongku ya.
Le nyaman penari ular. Nyaman, bisa. Mana Bu Soleng? Enggak tak tahu kok. Ya, bisa tidak? Bisa. Bisa. Musik. Demak. Pian tak takut. Hah? Tak loncat. Alon demak. Kakula. Iya. Nanyalanan Ria. Maksud ketika penari ular, pas serius. Oh serius? Pas serius. Takong kok, Kak. Hah? Olah raja. Enggak dia. Motor tak takut ah. Beri acara. Medem nih, Kak. Nari medem. Raga lah ular sare. Ha, nek tika mun ngabos, pagun takok. Nah, kok Ya, musik. Apa, Wak? apa? Ular radio. Mereka bener. Ari raja gelo lara. Pas. Ding bana pananggung. Saya Ya gini. lu, kopeng tak wate jelas dulu, Lek. Olah radio. Raja Ria. Hedisa. Penanggung. Tok kotok kene. Apa? Mak temu jo pananggung. Ah, Ari ya mandi nengi bebedi naik katawa gelo. Bo, ikaw naman. Din mbok nanggung. Untuk warga Joria. Ba. Lek. Julian Dini. Iya. Nggak dia woi. Iya, Kak. Jika moncet undang tuan rumah, nggih kan, moncet undang tuan rumah, made aboreng woi. Beremang. Dan jalanan desa yuk. Jalan lupa. Kabung kona Pak Dani. Iya. Jadi sari. Hah? Jadi sari. Iya secangan masuk nang secangan borok. Jangan borok. Disa bodoh hiburan kia lek. Apa Bisa tanah? di kawas je anwa, cek tampila disa. Apa Cak Nang? Hiburan nata dok boleh. Apa? Saya coba perak geni kasih unggul. Ya. Putra Family Sebenjir.